Hai menaza ting choma I awang riame zaina mai go Zeme news man sage hai menaza klum. Mai kreke zis ruk ting kum chang na jang kai ke chum ri mai ting chogu Zeme man sa news Zeme ko na ina hai mena hangya paulia kai dera dele. North-East State Assam Silchar City ge Manipur Meitei community hazard mane Manipur State gu lokrete set King Hagwangpe Rajasri Bagya Chandra zelung kebe ting nai mikpui lo hai na zarak te sak chumchang dibe pating anniversary chitau ga dele je sale lokrete set King Rajasri Bagya Chandra zelung kebe ting nai mikpui hai na zarak te set chumchang dibe bad anniversary je Manipur Meitei community hazard mane Assam Silchar City ge puni pong ngoi ka sangba colorful ngoring ka sangba me kai luze really ta kai de leze sale Zai Wangli Myanmar across Churachandpur district Bihyang Manipur ge suspected member of an underground outfit nam kyang na mina hang na ze kapchani dele ze ka chewle Zai chiga nam kyang na mina hang na ze kapchani bze mezoria phaba bnai captain jiri lakpara hangge hanom gai dele ze ka chewle zai panai ze kapche bmai ze khri ke zim dai ting kum chama jang kai ki chumai ge kapche dele ze sale The Indian Central Government mene Manipur Impal gene Zirbam Grimpu kite ter hange ke charangkang krol hai snaza rex rok za lakres rok sensun te za langkeu gai zela dele ze sale Zai Manipur gu Chief Minister N Biren Singh nen janai kri ke zimingeu tingkom changna jang kai ke chumba mai ge bugu Twitter ge round chicha gai za Indian gu Central Government mene krol hai snaza rex rok za lakres rok Impal gene Zirbam Grimpu ki National Highway 37 te ke hange two lanes sensun te gai za langkeu gai ladle ze ka chudle The Union Home Minister and Minister of Corporation Manipur ge wangke changai jila muidle je ka chele India ram go Union Home Minister Sri Amit Shah na mai Manipur State ke khri ke jisrok tingkum changna jang kai ke chum ri mai ge public program bam rabje event program railang bzna merging statute complex je inauguration ting chon chat kreu hi ge te gule je ka chele zai te rab bam bzna merging polo complex impal is ge na te gule je ka chele zai pakna ba event ge Churachandpur Medical College inauguration tegu zai phi je ting chon chat kreu je minute himre hi bam Churachandpur Manipur gene inauguration te je let kai gule je sale zai pak chumba event ge je India ram gu national flag happy pai je INA gu headquarter gene ting chon chat kreu ke je minute kreu nge hi ne chakeu gai gule je che zai pe bam je INA moirang Manipur gene gule je ka chele zai na pam dai ba event program ge je Manipur chingge lampak moirang hang je di chun to chura ba tar ma development project je ting cho chat kreu ke je minute himre hi de zaina inauguration te japan ting chu te chu je te in sap kai gule je ka chele za ipo program ru namak ja Manipur ge Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah wangkeu gai bigene di chun to chura tar ma development gu project cham cham ba pe mi krol chang ke ria bria inauguration te japan ting chu te chu je te in sap kai je di chun to chura tar ma Manipur state hange mi songa ja pe gai gule je du ka chudle The MHA Ministry of Home Affairs Guwahati Assam ge ENPO Eastern Nagaland People Organization menangau hadauze ngom pogai ge pnui hangge state chamchai je demand te blam ga ja chunaria pen chigai mrei dalis tu pnui hangge separate legislature chamchai je frontier Nagaland hanga pegule je Modi government na kachule je ENPO ne sale the India ramlam gane team member mina hang chuma headed by advisor for MHA Notice AK Misra jai comprising Intelligence Bureau Joint Director Mandip Singh Tuli jai Ministry of Home Affairs MHA Notice Division Director AK Dayani ne ngolu member of Eastern Nagaland People Organization ENPO the Apex Tribal Organizations of Eastern Nagaland mezang ngolu Assam Guwahati gene kri ke zimnge tingkom changna jang kai ke chum ba mai ge ngo meeting te dele je ka chedele zai chi ngo meeting te ge ENPO gu member wangyu connect na sa ja Government of India manap nui hangge separate legislature pe chamra hangge je het kai ne le jai zogai ne le je ka chedele zai ENPO nai Government of India me pakna be round of meeting ngom pau dai rab ja Guwahati gene kri ke wang dai rab chai ka gene ngom pau dai gule je ka chedele Zai North-East State Assam ge anda nai tingka ka dulia jan ka chebam ge ampui mina poine tuition tera hange te pe begine mina ka siamne
nim tani zai kidnap tu nip zai bongai ngong gane ngau dau dai de le za ka chuli zai Assam Dibrugarh gu police mnam pui mi na poina ting kum kreus na khau za dana ting ka dulia jan ka chubam gane kidnap tu za nim tati za Assam bongai gong district ge summai gane nri pa kai ka dai de le za ka chuli zai Assam dulia jan gam pui mi na poina ting kum kreus na khau za nim ta zai kidnap tu tati za muslim pe pnau ku di be pe na tati ben dui ke zim ru ke ting kum chang na jang kai kana mai ge nim tati go de le za ka chuli Zai Nagaland gu Chief Minister nephew na mai kre ke jis ro ting kum chang na jang kai ke chum ri mai ge district kre ku na ga he ki gu ICU ward gu hazai kre je pe pe kai ta ja te gu le je sali Nagaland gu Chief Minister na district kre ku na ga he ki ICU ward gu hazai kre pe pe kai rab jna kipre Phik Tionsang Noglak Dimapur Prin Waka Longleng Mokochung Junheboto Moon and Kohima ge pe pakai gule jaka chele hezai kreuze za Indiaram gu Union Home Minister Amit Shah du na maikri ke jis roting kumchang na jang kai ke chumri mai ge project chamcham ba inaugurate gule jaka chele za Ukraine kdei ge nai kum chang na jang kai ke chumrai lang ba kri ke ziket ting kum kar chibe mai ge Russia spy mara za Ukraine spy mana air strike pe pere ge na missile kap ke za New Year ka hangi bi hi ge mina hang rak te sa squim za te chani blam ge Russia spy magu dibe pe defense minister plungai lak dele za ka chele za Russia kdei gu defense ministry na sa za Russia spy mara New Year mai ge mina hang rak te sa squim chai be za puni na mobile phone za te ta te be ji ge na Ukraine map bam chilo za air strike te bzi ge na Russia spy ma zemna gi ki za chai ko le za sali za Ukraine defense ministry na sa za Russia spy ma za pnui te chara hanga mingo ro za ming gya le za ka chole ka na pnui gu country ge Russia spy ma na gu za pnui su su te za rezi te ta te be bzi ge na te chale za sali za chirun mak za Ukraine defense ministry na rang chi cha kai za Russia spy ma pnui su su na ai Ukraine ge de ge gu be ma le za ka chole ka na pnui gu country gu su te ma na langai za commander mramne langai be bzigene gyukole je kachule je pnui ai Russia spy mrame Ukraine ke dege hreite rahanga gyumale designa commander mane pnui je te cha chirun mak je pnui je kasabe pe je te du te sa jabam dele je kachudele za anui Zeme Manipur Poglong ket hulok logu local ground ge pakna ba mpe ko volleyball tournament kumchang na jang kai chu mi banak pe je kan ta ba kri ke jis kuigene kri ke jikre kuna ting kumchang na jang kai ke chum pe bam Poglong klo local ground gene ta go dele zaina chi kan tab ge lang ba to hi ge kacharang kang chang hadai banai trophy pe gule je che jai pakna ba runner up ge je kacharang kang chang kai pe gule je ka che dele zaina chigen tara hange wang nei mle na chi ra hange wang rab mai je kri ke January tarik skui kum chang na jang kai ke chumai ge wang chang kam gara ko dele jai entry fees je chang na hai ming lu gule je sali